prozori su oči kuće. Kako dolazi u mnoštvu oblika i veličina, prozorski ram se uobičajeno izrađuje od 3 materijala: drveta, aluminija ili PVC-a. Više od polovine svih prozora koji su trenutno u upotrebi je izrađeno od PVC-a. To ima svoje razloge. Visoko kvalitetni PVC prozori pokazuju izvanredne karakteristike. Ključne inovacije leže u novoj generaciji profila. Profine grupa je pionir na polju PVC prozorske tehnologije. To je košnica istraživanja, razvoja i proizvodnje. Bez obzira da li za novi razvoj ili za održavanje, Profinovo odjeljenje za izradu alata proizvodi vlastite alate za ekstruziju već više od 50 godina. Odjeljenje za miješanje obrađuje različite komponente Profinove recepture, uključujući glavni sastojak PVC i vlastiti stabilizator PVC-a bez olova. PVC se može potpuno reciklirati. Stari PVC ramovi se usitnjavaju i vraćaju u krug sirovina. Profili se proizvode na takozvanim ekstruderima. Ovo tjera rastopljeni PVC kroz otvor koji oblikuje materijal. Upadljiva karakteristika ovih profila je mnoštvo unutrašnjih komora. Njihova primarna funkcija je da obezbijede stabilnost i termičku izolaciju. Za razliku od aluminija koji prenosi toplotu, PVC pokazuje vrlo nizak koeficijent prenosa toplote. Kvalitet ima najveći prioritet. Svaki dan profili prolaze iscrpne analize u laboratoriju. Ovaj specijalni sastojak čini površinu prozorskih profila otpornom na atmosferske uticaje okoline i UV zračenje. Profili tako zadržavaju svoj vizuelni dojam. To također znači da se PVC prozori lako čiste i da ne trebaju bojene premaze kao njihovi pandani od drveta. Ovo testira maksimalno opterećenje materijala. Ključni sigurnosni atributi PVC prozora su njihova elastičnost i fizički otpor. Okovi također prolaze testove opterećenja. Testovi zvučne izolacije na ugrađenim prozorima mogu simulirati nivoe buke kao kod mlaznih aviona. Kvalitet PVC prozora je dovoljno dobar tek kada prođe sve ove testove. PVC prozori dolaze u širokom rasponu boja i drvodekora. Također mogu imati aluminijske obloge za potpuno individualizirane šeme boja. PVC se lako oblikuje, tako da prozori izrađeni od ovog materijala dolaze u širokoj i različitoj lepezi oblika i veličina, na primjer sa okruglim lukom. Bilo za nove ili renovirane objekte, svaka primjena ima svoj odgovarajući prilagođen prozor. Klasične boje i oblici ništa nije nemoguće. PVC prozori i vrata su kvalitetni proizvodi za svaku namjenu.